N1 ke nngwe ya ditsela tša lephefo tše kotsi mo Afrika Borwa. Tsela magareng ga Mokopane le Louis-Trichardt ebile le dikotsi tše ntši tša dikoloi tše di bakilego mahu sebaka sa mengwaga e mentši. Go otlela ka lebelo, go lapa le go se hlokomele ke a mangwe a mabaka ao a bakago dikotsi. Dinokwane di šitiša baotledi ka go loga maano a go bea dipikiri mo tseleng go leka go utswa dikoloi. Se se diregile makga a mantši dikgwedi tše mmalwa tša go feta. Lenyaga maphodisa a re a ka se dumelele batho bao ba sa obamelego molao. We are going to increase our patrol vans. We are going to increase the patrol cars. We have got our police, we have got our traffic officials, and we have got our national traffic police, you know. So we are increasing the cars that will be patrolling those roads. So that way we feel we'll be able to deal with it. Maphodisa a dirile boipiletšo go badudi go hlokomela bana ba bona se ge province e kopana le palo ya godimo ya ditiragalo tša go thopa le go tšhabiša bana. Please look after your children. Don't actually lose any other sight. Even a minute, you don't know where your child is. It doesn't matter whether it's a boy child or it's a girl child. It's important that as a mother, as a father, you take care where your children. Don't allow them, as schools have closed, to go and play forever and forever. Go lebelletšwe gore palo ya sephetephete e tla oketšega ka mebileng ka nakwana ya matšatši a latelago.